Karibiang long Autonomous Council Art and Culture hin pen KCS atau pan ku nok la pen chong he hui keron pon mati jong ni bhai thom ke barni Karibiang long Autonomous Council Art and Culture Department la pen Cultural Affairs Department atum jipat derpi ponsi dipu lorulang solong ke do rangsna sarpo Cultural Auditorium Hall distributions of Caribbean traditional tools ame paman pon Karibia jutang kaching hon mate kai ke Karibia jutang padower mate anso se pacan nang kwa kemang pen ajok se KCS atum pan ku nok la pen chong he hui kiron pon padu son si melong aluhia man pen Karibiang long Autonomous Council iam surjorong parji tong dun si alang li rideng pen do ana son KCS atop han pipa jir pon si mesen pen jai mek pachun pon dipu pen sarjinong kronang kilo birta Malong News. Art and Culture Department pen Caribbean traditional tools mate kirong aku chong la pen nok kiron na side deng kono sila masuk kiron la bangke pining karbi risul surong aji sertalin ke talon pen pace ton pon sila masuk kiron pon ningkan hini aprang isi Caribbean Culture Society mate kabitang song pen isi kaping khat dolo department of ham je nang mahin pen jong se la bangso ahoka hak aku ahoka hak chong an nok jong se ron pen mo sertalin hut hala pen jong se kan seperti i bahala soarit dong tinggi hoto kien tame yang sera so en produk te kelang alo dum jodi koram te silang palelo sila soteng pensi isap handu e temonta tuning asabo ronlo ako pining ako selam tu si ronlo si nona teng ko te thongke brahini la hawarame tumhan mangke pacitang tuan ronlo po pini ron an mang dolo lalu la si litum kenang sor bangira lo peno jutang itu bajutang juba talong la bangso mo pempo tisiaro aga hano ko thas khan lo je check pen soi wak ha ko plene kuya open si ke salam po masi tangelo cepati ta wilo po mat warkang ko ko chu diti kasi kan pokep sertalin nang talon de da phin to bajutang jubat la samso nang khur Purang tay tum sertalin hura mang ke hoga hak duek nangi puram thelo la si rasul te me chipro pen sila pinero lalu lah si mueta khano nitung Caribbean Autonomous Council long ke hini department do isi ke cultural affairs lo isi bangke art and culture department lah hini department ame Karbia akhey phan jutang jubat pen nun temo lamer lamchong kadoi kang khur boni phansi lah hini department ta kelang lo asala so department hini ta ko puthor ne tongke Caribbean Culture Society mane Caribbean jutang asong lang tum pensi bidi sore ke en kupisi dengponai kupisi klemponai man polang tum pensi ako damrap kre son pensi dak ada son tum klempon no kasi kidamtang an ke klem pon tame alang itu pingkhat alang itu kapin larating pen lo kasi jutang jubat kecali pandame siki pichot kuchok si pojone sia school takang putulo dake KTM sera Caribbean Traditional Music and Culture Research Institute putulo rason hasik Caribbean Traditional Music School hanjang lang sulong dolo hadeng kimulong dolo pining hamren dolo pining pen ako dong kamung kalong ako pangcing pon kulo sisong hakte hada bangke komane dak council pen no ba tum Caribbean Autonomous Council pen instructor appointment dilo ke thana bang dolo hada bangke hithi rui pen nini age chali sobar sai dolo sada bangke lun kan chenglok lun barim kan barim ke than pon dolo hada pen si part that ninkan clear na course do te hithi rui pen nini wet kolam te bosin kan clear course do hada pen pass delo putang te share recognition bang la hello hala Caribbean teacher hala solong te appointment na so hang dulu na ko dak art and culture ta long Africa school dong si ibu tu ibu dak masih appointment tiget yo son dulu kasi ha tu ma ke chali hon dulu khanta la sila mungkin pom department masih klem pon so na haksi ako ningkan seglong pen ako long thom long pli la son isi sike gipi nikre pho phan hala bangke specific subject kuma chengpi thi pur chengpi thi lun barim ke lunji yo sa tumhala training ke ni tuma area pa tum si bang hatum nang ko re tum lala se chali gang tum prote so teng banda ke thanam dolo lasila bang dolo lasila part of school dolo lalo kasi la son pensi tum jutang jubat ko son se thur thegi ma ko son se pacan thegi ma pu tum art and culture la pen culture affairs department Caribbean Autonomous Council president lalo la se pini la bang so keron ke ba tame hala bang so isi jutang jubat ahok pe jutang jubat patang thegi phan
pining an share tali ning song so taran hot so pan si pining ro pas tangkon lalu lalu la si itu sini lo kata kita siam Dr. Turamo hang alang li ibang dupat penceng lok alang li la masuk kang tur panjang klaim kasi non tara langsung alang tu song thalo tara langsung ta aprang ko ke lapuan kacing tur potom thela mong le te suke karbitang song tum si pen pujo asa kige karbitang song ber masih si MOU kumi MOU cetok lo je klaim ram pe lunang kula bangso alu cetok lo la supaya PC non tara langsung na tum non pedang pining kan hini tegong lo ke asa hala suta nang pudin coy nang pudin to do kese sa song ke council man si order lo thachi ni to pilo tebon tame council pe jong sin nang hadak pipina som development claim nang ipute komane privately si run organization thangke tangke mahata piune si jong si claim ra pet pu jong si dukong lo pu tangte claim ulu po jong si non tame cases am thandun chido lo council chido lo kis da claim ra pet nang po MOU ke chito jeni si pinian de nang thegong hala an ka ching thol ma pira lo kasi CM sarafan churo par nang po alang leila maksud ditang jubat tang thur pon anin ke hang ajone la par ta mo hade than lo itung da lamet lam chong aphan luthui paklang aphan ti luthui ma lamet lam chong paklang pon tame ani kan bang tame si granin etipido ke paklang du lo kita lo paklang du lo kasi oke bang ilangan ni tame la he bang claim pon mompo lanjut sir thank you la que pu ese sa tumsi chini po to kis tame pininga bang ke keng dongdang ko si pula kicengan ko ke kapek dulu to bon tame ke pangrum adim hitang de jone masin si keng dongdang kita bang si world record content nang Guinness Book World Record po apu department council pen si konten ko lang tung kadoi ko bimakirang so ni claim lo la sidon pu kesi sa bang si amui la khai bang ke pangrum lang tung si donel tim bang nai pulo la si dulu ban ke Satu pun pining la world record panu kene kami ko ba. Tapi komo na ko ba ka? Sasa kan la ka yang long tan ta ke sia sujun atun ron pon mo la. Oh, lagi dulu kita tang ta juga pinden support ta kipitang dulu. Aku dodela, tapi aku na hang ko na itu pom lang aku mo la tolong ta hala mo pulo ma. Kongkebra ini la cases kan recognize tang junel hawar junel committee mo ta hawara me itu an gelong app. Dodelang punya aku muning pitu po he. Te akimi non muringo tato nongong tame nang dosuli lo rason hojai taku nang dosukok lo jo rason pasti ron pon huam po lalo nasi labang ke pacitang po labang ke. Te jutang dibuat. Nang litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.